Parkirali smo se kod nekog viewpointa. A sad koji viewpoint nemam pojma, ali mi ćemo gledati odavde. Fakat je fora. Ovo dole su kvad staze. Ali bilo, Viček. Idemo kupiti kvad i vozit se s kvadom po ovakvom brdim. Da bi riječ. Ono je veličanstveno.
Questo è strano. Ma dove vuole questa, Di, Ma ora questo dove era?